Kisamla dan sap hapo kejelai kelas dang pau perthei bat kiu kham sajrong ban peni yak sap kapong jong ki chak perthei le makirensan barret ki ba hapo kejelan ha kirensan bahe jongkri India ru kumju kene kede hadin bandalor usamla Steve Jerwa obalara yakanam ladu haka Indian Best Dancer Season 4 badang syukot Shen ha Mumbai menta sewe isamla kentei belami khmat chake hip hop Indian Seasons 2 kata isamla yamun lang kharjana isamla yamun lang kharjana idei basyong basa hamaulai nongkwar block 2 East Khasil district badi beladan hak arpsos nem ke arta isamla yamon lang kharjana kale thu ba yakne ke jingshat lasdang banle audition nadu ubnai kalingkot bala penlong hak Kolkata bad menta nakajitmit banshat isamla yamon lang ila syajit syu syu manpoi sendan hak top 7 bat ila yoru kham shakmat lingbai ki video ba isamla yamon lang ila syat hajrong ke stage Mumbai la saki bagi nong bishar bapau juki film Bollywood kilayro bat angnut eka sapshat jungi yamon lang isamla yamon lang ilo ongru bakne kerensan ka kamper na boro kijing yakop di baju penyai hapo keri India namar hadu menta kimpat ong badon kam ne em ko vote negi pajba henry menta ki hap man pen klan bet ya kijing shat ka kerting jonga kedai yamon lang kharjana bat ngasa hapo maulai nangkwar block 2 East Khasil district bat ka kertaga jonga kedai alfusals nem Tabangan wan hakanika hip hop India season 2M ngala WI audition tenken sha shikiwe ki show ken kata kadika dance diwane tangba dance diwane padi m nga ai audition ha Shillong dan boki ai audition kiwan ai audition po Shillong ken ti ngayo panle nang tu padi nga sha khot sha kalingrao sha po Mumbai te Mumbai padi m kadi tang kalingrao kadi bampat pen ETV re ken tinang tu pada em ngasali ai audition biang saya kawe ka show kata kadika India's Best Dancer season 4 kadi ba mention snap ti ngali ai audition ya kalu ngayo tang hami ka audition ken tang ba ka ha pada ban koi tang ha po min audition du namar ba kumbang ala batay pi ken ba ka audition em ka hapya ding ba sha po kitu ki audition ki ba ha po Kolkata ki ba pat pen ETV ken di kakam ha gani ka shoes kan namar ba ni hab ai pun rounds ni hab ai ka kaling round dala de kaling round ki hab pet saki channel view ki ba yang ni kin jeet ne nai jeet ne de ngayo kan shadu kamin audition kan TV round ki ba shong ki judges ki bal apau mo de ngayo tang ba ngayo tang mi ka audition wala kata ru mo ngam give up re nga ba bangan yai minot ngan kiu shaprang mo te nga ai audition ken te kani ka show kan kawan hip hop India season 2 mo te kani nga khampoi perkhat mo bangan sha select mo mai bangan try la ka try bet mo ngan ai audition bet namal ba kani te kadi ka sub jonga mo nganum pen sub e kai ken mo ya kani ka sub ka ba uble u ai te nga ai audition ya kani te dan boken nga sha select mo kataru direct ndere tang hapo min audition mo hapo TV round nga sha select sha top 12 ken mentally ngan apoy sha top 7 di kani ke aka baro em kadi ka jingkur khu ka jong ublay mo mangala kun poy sha ni nang tadi bat ka jing kirshan email nang tadi ki hinmen ki para ki bahayeng jonga bat ki parlok jonga ki bayajan mo ki baya support yang ana du menshwa na du bangadang yoi bangadang ya lingbai ki jing a mo te ngakamen gen bangala poy shadu shani bat ki email jonga ru ikemen gen mo bangala poy shadu shani te ho nala so kemen gen yala di bat ngakwa ban ong ki khna ru ki badon sab mo what you give up mo yai minot yai tre shitom namar ba ngatip baka kham mo ban menta ba pin pau no lani ba pin sha select no sha ka thong ka ba sha ka rinsan ka ba he mo ka platform ka ba he namar ngaru menshwa ngaya limba ki pun ha baro mo ki ba ngaya limba mo ki jing di pet menta pa de ha ka jing bam poi perkhat mo nga sha select ki ni te nga nge scam ru ba ki we ki khna ru ba kinum give up kin le abha but the piminot la te ba uso batiang pen sayo hi ka kerteng ka hip hop India season 2 but ngala ai audition na do ubanai January dambakala
Ti ngali ai audition hapo Kolkata. Namariangi ginong Meghalaya nong North East ka khamja ningi bandi ai ha Kolkata ke. Ni habya khun shwa para participants ki bade na po bontli ki ri ki jaka ki bade na po lala ka jongka ri ka bade hapo India. Tingi habya khun shwa ken ki bada de na po Delhi, Mumbai, Chhattisgarh ki bun ba ken pengia ngia yu ni habya khun. Ti nangta pada nga siya select ken na po ka audition jong ka Kolkata ken ka bangali ai nga siya select. Ti tangba ka tu ka ba audition bangali ai am kampat day direct hapo TV ram. Ka main audition ka day ha ka khandil direct ufep ken. Ti na po Kolkata nga siya select nga siya khot siya po Mumbai ken bani ai main audition. Ti dangala let siya po Mumbai ngali ai audition. Ti nangta nga siya select. Ti mersin siya select nga yo rung no siya ka top 12 ken. Ti na top 12 pati nga dang yo rung biang siya kamat ha ka top 10. Na top 10 ru nga yo rung biang nga poy ha ka top 9, na top 9 ru nga poy ha po top 8, ti menta nga poy ha po top 7 ken nga la yo rung kam siya kamat. Tangba kani ka show ka compare na baro ki show ki ba Jupin Yard long ha po India. Ti kim dadi ba hab ai voting sa ni kumno lani ngampat tip re bagi kin pinyat kum taru namar kani ka show ka compare kim ju batai yangi ba o kapalan kan long kum ta kan long kum ni kum te tang ba ki pentip be hang tu ti mangingi hab show prepare but ni hab show ya penklan be ya ka performance ladi kin banginda perform ti mentang ala poy siya ka top 7. Ti tangba nga siya ko akerpat ya pi baro ba pinya Krishan lem yang ada ka ba pipet na po ka Amazon Prime but na po MX Player ban pet ya kijing shot jonga tinga kerpat ya pi baro ba pin support ba pin pet na gato ka Amazon Prime but show Hip Hop India Season 2 ngamtip ka compare na baro ki show mo na marba kidon ki shoes ki bangi haple voting sab ai voting tangba kani pati kadi ka show ka bangi pat la te ban tip pa habdon kam ni voting sem tangba yo hadin habut yo kila ban ong ba haple voting mo ti nga show pat ya baro mo ba pinchu ya Krishan lem yang ada ka bapet kani ka jingshat jonga na po ka Amazon Prime but na po MX Player pila ban download po phone lani pila ban pet hapo TV ro mo da ka kibriu menta ki badan wifi ti pila ban pet nang tu ken ti ki bamdon pade pila ban ya pet hapo phone ken mo hapo Amazon Prime but hapo MX Player ti kini da fi download ya katu pimdon kam da ken ban hap COA ka de free pila ban pet free ti nangit scam mabaro ba pinya Krishan pinya support lang yang ti tangga tahi aku ban ong kublai shubun